Okay. Mugabo mutaba sabani banyawa kansani muri bulunyi mwebale minimum ya lokuya mwebale okutatenkanya mwebale okwanga mwekumira ku channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga mukaya chamani okwanga mwekumira ku channel eno nokwanga musubscribinga demukoma okubanga musubscribinga demukoma okubanga mutongera amani okubanga twenda munange kintu kituchongerayo onakoya ensolo okubanga ngwirwa ku mwana mulenzi eranga mwana mulenzi onto aso okubanga twagana neyo otwayagana neyo nasolo okubanga munange mukoba nti muganda wange ekitono kirina ero tweda nonchaira ku Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga kamala byonna nsangero kuna kugana kale baba mwebale ku bandongo mpala ojukubye yeso osinzira waye muganda ansinzira muno mwene mwidinda mukatundu kano kebeta bugembe mu bugembe yeso wota okubira endongo yeso amaina ne robozi ninze top brand official yuge yeah top brand ngoli mwembi yeso endongo jimaze mwimbanga ki endongo ndoza njimaze myezi mukaga bukaga wabango kubye endongo eno yeso efananeti yeso wasoka kwa training ira kintu kinoba be bitu bino bali bakobanti bidanga bigereke yeso buli wokole ekintu n'omutima mulala ng'okyenda nekyo okukola ekintu ekinawoomera ki abantu yaman so lokubanga aliyo nali kusumbuwamu avireko so munange topulanda abantu ebisebisinga baidanga balina abembi nga begomba mu ndongo enadde yebusoga muntu kyekusikiriza okuba oti endongo eno ngeri bwajo kuba zina bwene nanje kuba nadano obusago bakale wona mwembi kyoyo wano mbusoga oba mu Uganda wona kale omwembi nene yakusekereza okwanga okwocha endongo eno mukusokera irala tulina abembi betwegomba naddala nganze nina omwembi gwe negomba but ndakusoka ni bana abasatu ba legend of course mu ndongo ya Uganda tulina Dr. Jose Chameleon twaba ni Mr. Chagulanyi Sentamu Robert twaba ni Bebe Cool then twiza kwawo Edikenzo yaman ate wano mu Busoga tulina wechitiwa General Megadi I salute you no zano yo wano mu Busoga abantu bo wasinza kunoko botya bana abantu bano bebanga bagamye endongo eno ngere bagigema bali kuva muri kwena mukolechi twanga tuze ku generation yaimwe omulembe gwa imwe nadano musoga mwembi kya kukolera ine noko tono mwembi ono wano mbusoga tulinawo mwembi silicon avocos yeah akukolera ino ankolera era wena ndibonanga wobo kubye endongo eno edirira mu kungeri kwenda okujja ku Silicon mwirobozi abembi twena abembi banjinga bemba nga era balina ebiroto mu ndongo olako bati nze kasanfu na sente ngendongo nkolaki ngivamu obwene ekiroto kino ekyoba federaide kusatusa abantu kunumirwa tutambuza obulamu nina abembi betero kyazano nadda batandika endongo ngaimwe baida bakoba nti eza abembi bebaide wena ogwo mwitulo beri oba nze nina bendidi of course singa balinga tibabeirewo tutwandifunye mukululo ligase yes ayorebe bebakola rigase je balekawo mukululo gwe balekawo gwe musinzira kwe tusinzirako okubanga mwena mu situation kino yaman mwembi kigwanyiza okola kuna ekurabo mu bakazi wane Busoga mbembe wana abakazi tulina Flower Galo wembuzi twaba ni Vantaila yena bwabaidye osokola naye yena asokola naye nabachala bonka abo ulira oza naba abachala bonka wano mu Busoga munange tidinga tubona kubagano edi mu ndongo ye Busoga wano ngaiwo omwembi upcoming obali kwedirira kikubisa bulungi okubanga obonna abembi n'abembi nga bebisamu amagali abembi abandi bajja bakopererera ebintu ebitabaire mu Busoga wano babiretawa baleta emizo okuva kumbali eyo bagenda gikole ni wano mu Busoga ayinze nkoba nti okugemagana n'okusinga tugemerere walala tuba otinsete Busoga okwisana n'amaani yama topulanda nekini kyanenda okubuuza wano waliwo abantu ba promoter wano Busoga ngekitofu mbu bali ya sente d'abaana bapukamingi badema bakolya chebenda obabe nabiwuliraku
aye nganze mbeire nkali kugwa ku facinga ku buzibu ngobo. Yes, aye ngambidde ngambibona ku of course ku social media platforms edenda ulo wawulira nti ole promoter yali asente nawulira nti ole promoter yali asente do mwana gundi. Yes. Okay. So kati ngaiwo omwembi wabonanga olina ozimba ekintu kyongaiwo. Yes, nze nasalawo na kuba kanzimba ekyange nganze ng'omuntu. Yeah. Olina management? Sawa dino nze eyo managing mwene. Ayi wandijenze? Nandijenze. Ayi bye bizibu bya management obabbe? Bizibu ndidye mbibona nze kuba nti buli omu aba na mukisa gwe. Nekisookerera ddene ekyokubiri of course mujja okukyebeta management egy'okusaininga nga ndowooza waliwo obukwakulizo bwe mukoze ki bwe muyikiziganye yako. Yes. So kati wewe wabona irala nga management eyo webanga edyo mbulamu olina okuba nga musaininga mwikirizaganya male. Yeah, tulina okusooka twatyama twaba ku kye twikiziganyako. Bwe mbona nga kinankolera nga kinanfavoringa then sobola okola kye. Okay. So lunaku olwaliro tutambwire mbe n'omwembi gwebeta Top Rwanda era nga premierinza akemba kekebeta wanendaku wasobola okuba nga okapremieringira. So saba challenge osobola okuba nga olagirira enemba doodaganibwa. Kusookera irala nga bwe mbakobye mu kusooka maina n'eiroboozi nize Top Rwanda official. Enemba dange disangibwa ku YouTube, ku TikTok. Nansaba abawagizi bange mwena gye muli ongera okumpa challenge n'ababa be timundidi nsaba munende nsaba mumpe challenge munemba dange nsaba mundikinge mumfollowing ku YouTube subscribing. Yeah, that's what I can say. Aye nga nongero baidu santi ena kwa mwezi nge 13 atulijja kubanga tuwera side da iganga wene mwana mulezi silicon avokozi wategeka ku Fort Rugadi elo nabanga tuva ku Fort Rugadi tujja kubanga twolekera na mutumba silicon jazalibwa sabo banga oliyeyo ngo wagira silicon solo kwango tekateka akasente ko solo kwango jonomirwa mwana mulenzi silicon avokozi abako weire abembinga no ba Top Rwanda balijja kubanga bona babao era balijja kubanga bakungana. So Nze nambeta ku show ya muganda wange Silicon mbasaba mwide muwagire nga 13 ali ku Fort Rugadi nga 14 ajja kuba na mutumba jazaliwa mbasaba muje mbunje muwagire. Yeah man, akume atakume na mpera.